اف دمو هر دم و خوش و دلی و گش به تماشاوان هجا و وجه حزن دلال ام جارک کدیم به برنامه خویا بیرا وجه به هفرنم ام ایرو لباجار نوح پیغمبر لباجار جمع دیجله لباجار برجا بلک لباجار چاند وجه و زمان کردی لجزیره بوتانن میوان می ایرو نویسکار میرزا رونیم امی لگل میرزا رونی هم دربار کارو خبات و برهمداریاوی ده هم جی دربار تکیلیاد ناوبرا ویژه کس و جواکی ده خو بردم بیرا ویژه بله کرم کن ام به هورا برنامه خو پیک بینین و تماشا بکن اول میرزا تگله بخیر و خوشی هاتی برنامه اما یا بیرا ویژه امی ایرو به هفره خو بردن بیرا ویژه دربار کارو خباتن تدا دیسا دربار خباتن جدا امی فکر و رامان خو به تماشاوان خو را پار بکن بس بره ام دخوازن میرزا رونی ناز بکن نویسکار لیکورینر میرزا رونی کیه؟ بله امجد بجن بیرا وجه بهستن ملای جزیره خیراتیه جزیره بطان و پرتوخانه ما بجن هیپاتیه راستی تکوشین خواناسکرنی حیامروف ساغه ددومه جبوی چندی امجه هولدن که خواناس بکن لی وقت ناسکرنه که دایی که باوی ما و ناس و دوستی ما المددن فهم کرن تصالین هشته ایده جبر که راست امخواه خوددان خوش باش ندزان افجی شرمک پرگالیه کو تراژدیه که جمر هاتی آوا کرن امنی کارم زمانی خو بدن قیدام ده بدن خوددان خو سالی کو ام بیشتر هاتن دنیا بدن نویساندن پرگالی لگوری خو 1908 نویسنده کو ام هاتن دنیا لگونده کی جزیره کود بیشتر بیداری گریدای جزیره الور هاتن دنیا نام مالباتک خوی کوچرده لگوند زاروکاتیه که ما در باسکر و خواندن دبستانی ام بیشتر حیا این سراتایی گندو باجر و ویاوی حیا کن بیشتر زانیگه ما خواند به ویاوی جانک نواز بیشتر گندان ده ما زاروکاتیک سربوریک ویاوی در باسکریه هم گند هم کوچری یعنی جیبوی پیشکتن امروزی دقیقا کردی ده کردواریه ده و ویژه ده چاپکانین راستیجی گران بها دست هر کسی ناکفن جیانا گند و گندواریه هل جایی که مینا ام بزن جزیره بوتان و جوی ده ترجی جیانا کوچرتیه لسر کارو خباتو تکوشینات یا کتده بسالان شونده بدم مشاندن یا کردی یا ویژه‌ای دیس ام بزن تکوشینا پولیتیک یا آزادی خوازیا جواکی باندوره که چه واکر گلو باندوره که مزن به من لسر من کریه جوا کوچما باندور کریه جیانا گندوار جیانا از بجم کوچری هر تم رسنیه جیانا تاما جیانا دناف ده هه مینا که از بجم دما جیانا کوچری در باسی زوزان ادبه دناف گشت و خوازاتیه ده هستین از بجم آزادی خواست هستین از بجم وجه خواست هستین هلبستی به کسان را پیش دخه جیانا گندوار جبو من هر تم جیانک جینا گربو ناجی جار جارن که هستین از بجم باجارن ده کمرو ده فطسینه از بری خود دم گشتا گنده خود بینم زارکاتی خون جبو کنه که دیسا او هستین وجهی بمره پیش بکبنه بداو که از بکارم مثال نویس و خوندنه خوانه که جبو کو ویژه اگر مروف ببیجه مروف رسانیای بگیری دست به من هنکی گرگ جدروی باجاره بهانی ویژه باجاره جوکی باجاره بتونیه بس جانا دناف گشت و خزا و گندواری ده هنکی ویژه کی آزاده ویژه کی هست پروره جبونه چنده تقص اف باندورا کو جانا گندال سر مکریه کو از هرتم خناس بکم تیکوشینا نویساندنی و خوندنی و خناسی فکر و رامان آزاد کو نوا جواکی ده کسک چاو دکاره به هستین ویژه‌ای هستین رامان آزاد دکاره نوا جواکی ده سکنه کی بده آوا کرن وانا همو بنگاه خو جوان از بجم جیانا جدایی که جیانا کو از بجم گندواری کو مگرتی حیانی نوا باجاره
ما خابن نهانه کی باجار ما تانگاز دکن بله شرط و مرچین باجار مروف تانگاز دکن که مروف درباسی نویساندن و خواندن بکش بر کو تکنولوژی جی پیش کتیه به من تکنولوژی آکو سردام امی کو به سری تکارانی دجمنی ویجی دجمنی هستن از بجم نویساندن و خواندن جبوی جانا من بی جانا گنت نابست بله بگمان لیدیجی باجاروانیه که جریدر کتی یا که هم بیجین جی خوزایا جواکی خوزایا دیروکیا خوزایا راسقینی و خوزایا گردون دور تجی وکی گلک به هزاران کردا تکوشینه که جواکی یا آزادی خواز مشاند و ده انجام دا چند سالان لزندان دجی تلبر خدا و ده همار نمیدا جبوی پاراستنا زمان ویجه و چاندا کردی جی خبات مشاندن به سالان ده کوملین جدا جدا دا تجی گرد لجزیره جی لکومله یا زمان و لکولینا کردی یا برجا بلیک تجی گرد و وکی پیشنگه کی لیویجی ترینه کرد ده انجام دا بر همک جی ساس کرد بناوه تevna çandu zaman tevne Mirza Runi yer ra çandına çandı hunandına zmin çavaya em dikarin neki qalavi bikit راست اف برهم کو کدا به سالای هنکی بمره کوماسیه کی از بجم او جانا کوما قال کری حیا کوم گشتن کوما کاریم برهم کی انجام او برهم جویه سرپیهاتیا وی خود سپیر سال 2008 حتی بجن کو درکف 2017 اف برهم درکتی جو شان جی اف برهم وکی وجی بالکشان سر تونک جیانیه یعنی دما چاو دایک به دست خو به هستین خو تونه دهونه رستکی ده تونه او تون دراستی خو ده میتولوژیا کردات ده بارکریه سرپیاتین کردات ده بارکرینه چاندک لی بارکریه من جی وجه است کارم به جمله زیده کرد ناوی تونه جیانه ده من هولدا به پینوسا خو پرتوکا خو بهونم کو کسک بی وجه نکاره بجی من خواست از پرتوکا تونه چاند زمان ده بهونم به تشیه به تفنا چکرنا از بجم همو خالی چه من خواست به پرتو که جیانه که قومینال گرک چا برستا تفنه وره هوناندن دما وکی وینه که مرود فکر دوینه که دقیق تنجی رش هبه دوینه ناعجبینه تفنجی باندوره که وسایی آج جیانه هده تفنا جیانه ده اگر دقیق رشتنا و چاندا مروف زمان مروف سپیاتی مروف جیانه ده هبه او دبس سدم کو او تفنا جیانی جهف بلاف دبک کی افروش هاتیه سرمه ایرو جیانن باجروانی داد سردستیا کل سرمه و ساکریه کو تفنا می جیانی بلاف دبن من قصد هم هن فکر رامانی این فلسفی هن ایویجی هن ای چیروکی هن این از بجم لسر زمان بخوب خواه کسک چاوه به دیالکتیکا رامان و زمان دکاره فکر و رامانی خو آزاد بجی دوی برهمه ده من هولندیه کو از بکاربم شخویناری خو راچاو بکم جبر کو تفنا منی جیان آیا کمین جی آزادیه ولاد دست بکر سال 2008 به ناسکرن آزادیه ولاد جمن رگود کو ریا خو ناسین بزمانه ریا از بجم خو فیمه و دیروکا خو بزانی چاندا خو بزانی همو هبونا خو پاریزی دبریا زمان تی خو بگیجینی ام جیکتون سر ویره ما راشت تفنی خو راشت تشی راشت پینوسی خوندنی پرتوکی ما تفنا چند زمان مهونا مالات آوا لی بری کتوی تفنی راچینی پیشاوی لولات میر جلادت بدرخان پیشتی هوارا دسپیک یا نهویر سال برینها ام بیجین نزید 10-15 سال برینها تو چند حوال خوشی به ناو هوارا بوتان کووارک دا چاپ کردن یک جی پیشنگی وی دکاری هنه کی بحثا و کوواره جی بکی بله البت و درجه هنه باور بله کووارا هوارا بوتان تجمارجی درکتنه بله کووارا هوارا بوتان سال 2011 ده yani pişti ev komasiye ki azadiye olat em feri zaman kırıcı mera bu dibistan u karu xabatel ser çande ve jehne ki me bxore ve ki qblageh em bejim me bijart hedi me go em henekil botane taybeti jil cezire em بکاربن هنگ برهمن دی بدن آفراندن یک جوان جی هوارا بوتانه راسته وقتی زانین میره هواری بخواه هوارا مازن عجل عدد علی بدر خان
اما هنکی او وک شخوره وک پشت وک از بیجم شیرتکاری وی کواری من شخوره هل بجارت و من ناوی کر هوارا بوتان جبر کو بوتان کانیک آبجی لیه ده هرکه بس برکو باجاروانی نام پشت که وی کانی هنه که دلوتینه من ما هول داکو او آواد هرکه بوزلینن زلال بکن و داکو بکاربن بدن خوینرین خوی انجزیره طیبتیش بود شنده کمک حوالین خوی دلداری چاندره ملوی دارید سال 2010 دست بکر حیا 2015 به 15 هجمارین که از بیش بناوروک تجه بله مبخواجی خواندیه به راستی جی یعنی جعالیه چاندی، هنری، فلسفی، دیروکی، میتولوژی، زمان گلک دولمنده و گلک سودوره وکی چافکانیه که خواندن و لیکولینه و جی تیره نکر حوال میرزا ده گود دوی لجزیره پرتیخانه یک بی وکرن که جوان جزیره گل جزیره لوی داره به تایبتی زمان خواه چاند خواه ویجا خواه بریا پرتوک و چافکانی کردی پیش ببه تو حوالا زوزان بورتان اوجی عصر خواه جزیره و نویسکارت همان دمه دا هلبسکاره و به هفره پرتوخانه یا هیپاتا وکر ام کارن کرتاسی قلاویجی بکنه آرمان جواد چی بود؟ بله نه سال 2011 پیدم بجیم پشتی کمک کوارا هوارا بوتان درخص شو اوینداری می پرتوک و خواندن و نویساندن هنه کی دست بکر بو دوان سالان دجی کاری پرتوک فروشی هر تم ادیتوریا کوواری و کارو خبات دوی ام بجن خطی ده ما شاندبون ده انجام ده تدید ام بجن هن سالی نخوش سر جزیره ده هات وقت از بجن 2015 پیدا سالی نخوش سالی قدخ سر مده هاتن و ایشیجی هستین می کو از بجم جانبار المبار کربون انجام ده مگو امی چاوه هنه کی برینین خواه هنه کی ایشا خواه ایشا خوناسینا کو جزیر خو بناسه چاندو خو بناسه طیبتی جوانین ما طیبتی از بجم گشتیجی حرم بوتان ده چاوه هنه کی خو وگره ده ملی خوناسین و رامانین آزاده جوه چنده مگو ریا کو از بجم خوناسینی پشتی کو جلالت علی بدرخان جی گوتی پشتی کو گلک نافدارین کرد جی کو از بجم گوتی و آنجام بجن احمدی خانی گوتی ملای جزیره گوتی پشتی وان جمره کو ریا فلات و خلات اگر گوتبن خواندن نویساندن خوناسین به وان ریا دچه ایماجی گو امالا پرتوک آوا بکن جزیره ده که اف کماسیه همان دمید اف بوه یکمین پرتوخانه کل جزیره هاتی وکرنجی بناوه هیپاتیا بخواجی مدیسا مش فلسفه گرد مش رامانی آزاد تر یکم جنا فیلوزوف بله کدک دیرو که ده کداوی دواره خوناسینا رامانی ده هیا هلبت ما لیکولین وسا برفره لی نکره کن بزنن شکویت بکو جوه هرمی جوه آنجی اسکندریه یا لیلگور لیکولینان کتی گوتن باندوره که مزن یا چاندا مزوپوتامیایی لسر وی چی بویه ده داهوراندن و انبیجن راچاندن فکر و رامان انوی فلسفیک بله تقص روسه جوه چندش خو راست راست زمان من خواستم ناله بگی او هاد بیرامه یعنی ما قلت بلا اف نافنه کی جزیر خب رامانی خوب خواه بکاره به ناز بکرد ده آخا مزوپوتامیه ده جبایی ما او ناف بجارد امجی تخوازن که جوانی ما ورن پرتوکا ببینن پرتوکا ناز بکن پرتوکا بخوینن جبو که دریا خوندنی خوشی ناز بکه و بکاره به خوش لوتاندنین باجارا قریجیا باجارا پاکش بکه تقص پرتوک ده دریه ویجی دریه نویساندنی دریه خوندنی دریه خونازینه جبر کو جزیر مواری مموزینه اوینک پاکش به دست بکه ده دیرو که ده جزیره هاتیه جین الی مخابن ایرو اگر جوانی مموزینی ناس نکن اگر دیوانا ملای جزیری ناس نکن اگر از بجم اف شوپن فقی تیرای کل حرم نبینن بانگ احمدی خانی اگر نبیزن جبوی چنده ده او جوان ده باجار و لوتاندنا باجار ده بفات ده خناز نکه جبوی چنده مگو بلا پرتوک هبن بلا ویجه هبن مگو بلا هنر هبن مگو بلا فلسفه هبن هلبت بلا بیرو باورین همو جداجی هبن کو اف جی به پرتوکا پیکانه ماجی خواستم وی دری درگهی جزیره و بوتان روک مالا زوزان و مالا همو حوالن دن یکو کداوا ده آواکرین و امبیزین خباتا و پرتوخانه ده درباز بوی آوا امی بشه خواه دویمینش خواه دیسا فکر و رامان خواه درباره ویژه چاند و زمان ده به تماشا بین خواه را پارو بکن باشه سپاس
بله تماشاوانین هجا و جهازین دلال ام نهاجی لبن برجا بلک آر دیروکینم اول پراوین چم دیجله دیسا برنامه خویا بیرا ویجه وک بشا دویمین بردوام دکن امیر وی بشا خدا تکیلیاد نافبرا کس ویجه و جواکی ده بورا پارو بکن حوال میرزا وک امرزانن در راستیا دیروکی ده اولگور راستقینین گردونی تüttiş becvak nabe. Yani em bejin gelektiş cealiye takekesan ve şahsan ve hatıbe saskirin afrandın jî dîsa teqes çavkaniya xwe sedem û encama xwe bi civakbûyînê ve tekildar. Gelo em dikarin di vê çarçovê de tekiliya di navbera wêje kes an ku takekes û civakê çawa binirxîn. Belê. Zanyar dibêjin dema kesek her çiqadar dibêjî ez ê tenê bijîm, tenê bim, jiyana xwe bi tenê bidomînim jî bê dema dimênin tenê jî dîsa di xeyalên wan de civak heye. Yani bêyîn xeyalên civakî, bêyîn xeyalên xwe de kesare têkilî deyne, kesek nikare bi serê xwe tena bijî. Yani mînak em bêjin dema tu kesek biçe ji keftekî de, li çolekî de, li gundewarekî de tenê bêje ez ê bijîm jî dê dîsa bi xeyalên ku civakê re serpiyatîn û bi wan xeyala dîsa civakî bijî. Ji bo şendê kes bê civak nabe. Ev zanyar, ev serpîhatiyên dîrokî, ev kesayetên navdar, ev vana ji me re piştras kirine ku bi wan xeyalên civakî dijî. Ji bo çendê jî dema van xeyala dijî jî bi dikare wêjê van xeyala mîsoger bike. Dikare bi wêjê bi têkiliyan xwe yên civakî xurttir bike. Dikare wêjê hebûna xwe di nava civakê de bi wêjê bi hestên ramanên em bêjin ev helbest dibe, roman dibe, çîrok dibe, serpîhatî dibe, wekî çanda Kurda em bêjin dengbêjî dibe. Gelek ez bêjim ramanên dîn ku em bêjin bi jiyan û takekes û civakî ve girêdayî dikare bu wî awayî di nava civakê de bijî. Belê. Ji xwe dema em li gelek wêjekar, nivîskar û helbestkarên di dîrokê de jî dinihêrin. An jî em bêjin dema ku em li gelek berheman jî dinihêrin. Wan kesan bi salan tena serê xwe mabin û nivîsan dibin jî dîsa mirov civakê têda dibîne. Mirov em bêjin ji bilî wî kes an jî wî kesî an jî wî kesa wê kesan nivîsî gelek kesê din jî têda dibîne. Gelo em dikarin bêjin çi di wêjar devkî de var destan dibe, efsane dibe, metelok dibe, çîrok dibe, çi di wêjeya nivîskî de têkiliya navbera kes û civakê de xwe çawa dayedir. Belê. Em îrol dibin siya birca belek dene, em di nava çanda Cizîra Botan dene û em dibin em bêjin şop û evîna memozînê dene. Dema mirov berhemên memozînê dine, berhema ez bêjim giranbuha Ahmedê Xanî mirov dinêre. Ahmedê Xanî nivîsandiye. Dibe ku li gorî kesan kesek tenê be. Wêjevanek be. Bes ji bo civaka Kurdî, ji bo destana memozînê, ji bo evîna memozînê di hundirê Ahmedê Xanî de û di destana memozînê de civakek heye. Evîna memozîn di heman demê de di bûye civîna, bûye evîna Herema Botan û gelê Kurd bi giştî evîneke netewî. Bi vî awayî dema mirov lê binêre kesayetek berhemên ku di afirîne çiqadar kesek bi çiqadar pênûsekê nivîsan dibe di xeyalên xwe de di heman demê de civakek e. Ji bo civakekî hatiye nivîsandin, ji bo armanca civakê hatiye nivîsandin. Heman demê de Melayên Cizîrî. Dema Melayê Cizîrê di medresa sor de dema helbestên xwe nivîsandine bi girêdana xwe û civakê ev helbest nivîsandine. Girêdana xwe û evînê ev helbest nivîsane. Girêdana xwe û tasawufî em bêjin bi heqî ez bêjim ev helbest nivîsandine. An jî feqê dayra dema li Cizîrê geriye, dema li ber vî çemê helbestên xwe hûnan e, dema gazî ey ava av kiriye bi hestên civakî nivîsandiye. Wê demem dikarin bêjin çi nivîskar helbestkar be wêjekar be, çi berhemên wî an jî wê be ne tenê ku civakî ne di heman demê de xwezayî ne jî, heman demê de gerdûne ne jî. Di vê encamê de em dikarin bêjin her berhemeke wêjeyî çi devkî be, çi nivîskî be di bingeha xwe da, di rastiya xwe da ji aliyê kesekê ve hatibe sazkirin jî kolektif e. Yani em bêjin berhemeke civakê ye.
تقص وسا جبكو دما نویسکار هلبستوان و کی که به دما هلبست خود آفرینه جدقین جواکی دکار برهمکی با آفرینه بی سرپیاتی بی جیان بی امبیجن وارگه بی جینگه بی کو امبیجن خوازای برهمک نای نویساندن نکا چقدر نویسکارک بیج از جوان راستیان جوان راستقینی از هنکی برهمکی با آفرین بجد دی نکار به چما جبرکو زاروکاتیا وی حیا کو امبیجن اوی راشته پینوس برهمک نویساندیه با دقن جواکی باندور لپینوسا ویکریه الهستی ویکریه و گوهران دی جرهی شویدا بیرک آبادریه رحیتا ویدا امبیجن گلک هسپیک آنینه تقص او باندور دما دویجی دمرول نرش خو باندور خو زدتر الهلبست دکم هلبست د بناهشین ویدا اگر سربوریه کی جواکی تونه به اگر سربورین اوینا جواکی تونه به اگر سربورین اوینا آزادی تونه به آنجی سربورین جانه تونه بن دی او هلبستوان دی نکار به هلبست خو بهریکینه هستن خو بهریکینه در باسی پینوس بکو لینوس بکو کو بکو برهم جبونا وان نيرين كو تجي بارفيتكي تقص وساي بله گلک در دورن لبن باندورا ویژه کاریا مردانی تا کاپیتالیست زیده ام بیجن تاکه کسیت پاریزم یعنی لگور وان هر تشتی کو تاکه کسک شخصک د آفرین ساز که تنی وکی آفرینریا ویه وساد بینن لی وقت تجبرین هاگو یعنی وقت زانیجی برواجی هر برهمک چقدر عالیه تا که کسان و به سازکرینجی دیسا یا جواکیه. و چارچوبه ده ام دمار لیدن هرن لکردستان تکوشینه که آزادیا گل کردستان یا 5 سالا هیا کو چقدر خوابونی به او قاز گردونیه. و ویجی دیالکتیکه که آزادیه یاد نوبرا تا که کسو جواکو گردونی دا سازکریه. ام دکارن بیجن فکر و رامانه که وی آوایی yani ya ku takekesu civaku gerdune xwezayê û her tiştê gerdunê de em bêjin têkildar dike bandûreke çawa li berhemên wêjeyî dike û dibe çavkaniyeke çawa. Dema armanc, têkoşîn, xebat, ket vana hemû ji bo azadiyeke rizgariya kes xwenaz bike û ber bi wê xwenazkirinê ve ber bi a civakê ve biçe دی او برهمداری دی او ویژه دی او پینوس دی هر تم سرکفتی تر بم نه ام بجن آگلی کرد بگشتی دی همو گلین ام بجن جهانی این نتوی دی جمرو دبینه کو کسین کو دی دستبکه به پینوسا آزاد پینوسا آرمانجا تکوشینا آزادی جواکی دست آویتی پینوسه وان کساد برهمین خود سرکفتی ترن وک میناک ام بجن لاتین امریکا دام امرو میناکی که دیده مارکوز دی پرتوکین خوده هول دایه کو برهما خو وگو هرینه کده کش بو آزادی و جواکی پابلو نارودا دم امرولین نری هلبستین ویدما تولین نری جبر کو د کسایت به جواکی و بده گریدان او گریدان به تکوشینه کش بو آرامی و آزادی و جواکی پینوس خو کارانیه همان دمیده ام دبینین جواکا روس به پینوسین از بجم نویسکاری نافدار جواک کاتی اساس کردن. گل امریکا بخوب خوشی به چیروکه خواسته کو چیروکن کو ببیجه جواکی کی بده آفراندن. اوی دمی افجبو جواکا ما گل کرجی و تکوشینا کو هاتیه مشاندن جی نویسکارک و چی کسی کو جبو فکر رامانین آزاد جواکا کرد تکوشین دمشین جی حوجه دکه کو برهمی کو د آفرین خیالین کو پینوسا خبر دکه او خیال ببه کدا جبو ناسینا جواکی و آزادی جواکی کدش بو جواکی بده ویژه به کتکار و سرفرازی جواکی اگر وانا نبن دی او برهم دهنه کی دیجیر ببینه دی اصلا بلند نبه دی لهمبر خو خوینران جی نبینه مخابن ام وید بینن گلک نویسکارین مهنه برهمین خو نبوان هستان جبر کو دنویسینن برهم واجد مینه پشت دب گازن چما برهم مناین خوندن چما خوینر ناین دیتن لدما آرمانج جبو بلند کرنا آزادی جواکی کی به پینوز بوی هات به کارانین ویدمی او برهم دی باشتر وره خوندن دی خودی خوشی ببینن بله به گمان و دمه انجام که و هر در که و هولی کو ویژه چاوا چافکانیا خو جیجیانا جواکی دیگرش خوزای دیگرش گردونی دیگره و هر تشتی بوان و تکیلدار دیگره ده همان دمه دجی اساس راست بوان و تکیلداره
ji ber wê çendê jî mirov nikare bêje wêje tenê takekesiye bêguman dibe ku ji aliyê kesan ve takekesan ve bênivîsandin lê wekî Rezar Abdullah Öcalan jî dibêje her mirovek gerdûnek e. Yani ew her mirovekî ku gerdûnek be wê demê çawa her mirovek nabe civakek jî û em bêjin dema wê wêjeyî jî wê berhemê jî di afrîne çawa nabe berhemeke wêjeyî ya civakî û em bêjin bi rastî jî eger mirov li gor wê felsefeyê wê hişmendiyê binivîse her nivîskarek her berhemek di rastiya xwe da civakekê dihewîne gerdûnekê dihewîne. Belê. Belê teqez wisa di çanda me devkî de di dengbêjiyê de çîrokek wisa heye hani têkiliya wêje û gerdûnê û xwezayê di heqîqeta ku di nava xwezayê de çawa ku em bêjin ew jî di nava hestên wêjeyî de xweza xwe nûvejen dike çîrokek vî awayî heye. Çîrok helbet dirêj e divê van kêliyan de em ê nekarin qal bikin lê mînaka wê ev heye giyasînem heye. Giyasînem navê xwe jineka bi navê Sînem digire. Êş jiyanek bi êş Sînemê derbas kiriye. Di wê êşê de dema Sînem bi xwe jiyana xwe bi trajedîk ji dest dide. Dengbêjek li ser Sînemê stranekî dibêje, strana Sînemê heye. Di wir de dema vê stranê dibêjin dibe rondikên wî ku rijayî ji pey wê re pey şopa wan rondika giyayek şîn daye. Ku navê wî giyayê jî îro giya Sînem tê zanîn dibêjî kîjan wêjevan dengbêjê ku hestên wî paqij li ber wê giya Sînemê strana dibêje ew giya Sînem pelê xwe diwerîne. Kulîlkê xwe diwerîne. Ev jî tê wa tê ku wêje û gerdûn û xweza heqeta xwezê bi hev vegirê daye. Nivîskar berhemdarên ku bibêje ez ê bi hestên wisa bandor ku ez bikarim xwe bispêrim civakê xwe bispêrim takekes ku ez bikarim fikr û ramanên wî azad bikim gerek van hesta binivîsîne. Gerek ew hestên kur çawa ku kulîlkek li ber dengên wêjeyî xwe diwerîne xwe digirî gerek nivîskar jî pênûsa wî hestên wî ew qazê bi bandor biku kesî ku ew guhdar kir xwe naz bik. Belê. Hevalê Mîrza em dibêjin mala te ava dilê te sağ be bi rastî jî bernameke têrî û tîjî bû li bin bir ca belek û li kêleka Çemê Dîclê em gelek spasiya xwe pêşkêşî te dikin. Em jî spasdarin ke de we jî her hebe mala we bû. Gelek sağ bin. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em îro li Cizîra Botan li navenda çand ziman û wêja Kurdî bûn. Mêvanê me yê îro nivîskar û lêkolîner Mîrza Ronî bû. Me hem derbarê kar û xebart û berhemderiya wî ya Kurdî û Kurdewar de hem jî têkiliya di navbera wêje kes û civakê de were par vekir. Belê bi rastî jî kes jî bê civakî nabe û wêje jî dîsa bê civakî nabe. Ji ber wê çendê herçi qas afirîneriyeke takekesî bê dîtin jî wêje di rastiya xwe da çavkaniya xwe çawa civakê digire heman demê da berhemdariyeke civakê jî. Belê heta bernameyeke din em dibêjin bimînin di nava xêr û xweşê da û weke ku her car dibêjin bê bîr nemînin bê wêje nemînin bê bîra wêjeyî nemînin.